Oh, maya promo kromjari ngasi megi tang unga humdoi kristagi kum lising aniga kun mathor aduga kalian gina trama thoi ni pan ba nomajing numit midang pung nipan india gi oina midang pung nipan ta silpol oina na public interest network na nomajing pudingi sandok saba kogi ngasina mapan lak suwa takak werba Manipuri sangnai raba ai besinga unaduna chamba wari otai sanabagi takagaduni ngasigi asigum laba wari sanabiga doriba doindong ni kai khumna jaraba ai ba oda Moirangthem Priyobrata ni oda Priyobrata na ngasigi ngai raba hi ngasigi koi guest obigadabani koi doindong na miamna sukhanga biraba adum laba ai bani do ahan bada ngasigi asigum laba live program asibu mieng tabiriba nuksijiraba marum mapang chinnaw umnaw pu andana nolu sege akoi mayam corona ngasigi pandemic asidagi koi lamna leisi sakana piriba koi SOP ngang na submit koi nasi sakana thamliba mask upa kawbiganu aduga akoi khusat toina handokidna sanitization toina tobiu aduga social distancing apiu ai bo pham sia han da thamjage aduga ngasigi ekogi sigum laba nongai raba hi ngasigi de hodona kogi election biriba oda guest oda Dr. Moirangthem Priyobrata bu aham makta da thamogi nuksiba amadi nolukse badu usari kogi Priyobrata gi tentapa kogi punsi wari haibatare odagi tentapa pawdam mama odagi damak thamjari oda si krista kum lising amaga chapan yang khaini pangi October tang amada tang panda khangda birakpani aduga apokpagi mingna Moirangthem kalenjur singha aduga apokpagi mingna Moirangthem ongbi ibem saubi devi kawi aduga hoji Imphal College da odana principal oin leibibani odagi kolomdagi ngas hoji thawbada lairik 32 pombikre short story gi lairik ani aduga criticism gi lairik mari sereng gi lairik manga translation gi lairik ahum drama gi lairik 35 english gi lairik mari aduga sina akoi publication ni aduga radio gi lila jangkhai taret masu adana ibiduna koi mayamna manipur tanatana koi mapanda leiriba mitei singna adagi radio lila mayam tabira bani aduga film script manga amasu wadana ibikre aduga thoido hendong no jana phanglaba mana singi manungda akasbani award anirak phambikre aduga thangjam thobi literary award noakho lapiba aduga mana amasu jana phambikre wada sawba memorial gold medal award manipuri sahitya parishat bisnupur napiba adume yenrembam surlata puruskar akogi kaksing sahitya sabha samiti napiba aduga mana amasu jana phambikre Nandi Kishore Sharma Memorial Award akoi langmaidong dramatic unena piba adu mamanani phangikre aduta natana akoi odana playwright amoina playwright ki mana athoyo playwright ki mana tara gi mathatu phangikre aduga drama competition kaya da odana mana kaya su phangikre ojagi thoido henong na yamna maming chatkiba lirik singi haidi drama singi manungda koina nixing bajai sagagi mau ni haibi gera ada kumkang kabisang haiba aduga sanskar gi mairi punsi gi damak haiba sigumba ojagi yamna maming chatlaba radio placing makhoi mayam logi loya sinda thungna manipur gi logi loya sin man thungna tabirabani do dada ahan bada thamjaningi ba wafamdi akogi ojana iba horakibagi amadi naha oringi gi punsi mate amang galoina na odana iba horakibagi wari mate ama odana libiradi koi atab singda yamna nugaine haina ina satogi wala na puno dari maruina da aduga viewers puna makina punda dari amne hena nung jana ga kiti waina bharti waina aduga mani ko waina aiba kaya gi marakta yam hazadana daki kayon tharasda agi arang mathom ta kaya
matang kung ken kiba the pung de amna with a very heavy heart dai na ba matam amani dai da ta tha da ngarang khakani pau pangjaba maina introduce to bini ha Punjab ko PB da ai wai ba moina de ka PB ba ka kana ona to dai am agat sari and I see I karna su panji tha 1958 da opa masi ten thasi ballistic man da lai bani duga tha lagi kilometer kuntha manga lapa mai dai ba kunga man Unggang kita ngasi lagi nak kena kok kita macam si bayu je kai untuk mga kangkala hai tare ti manungga unggang da ramba saktam si lai raba gi saktam ni juga ama ta hena nang ba imung ama na tragasu lai raba gi imung dadi dum tan da ya ba emle madai pi kok dani ahan baigi ining bagi wakalama kona pibir ambayai agi instinct agi blood yauram bayai mati khangre aduga ining bagi itilkana pigi basidi kungangi leitanare gi samai chapna oiki haidakuma ai panjaningi aigi adarsi laumini juga imasina kai kopata insimba Agagi makin katang ba. Kaya sinaw nupa da mari ni nipida ningon da ahum ni ay tulisi. Ay na last but one ay kada naw ni pamay da ay sakta iyang bani lay da. Na father ki magi king bagi awa ba lay tulari ki sila mayam ki masakta. Father da yam determined daw ba. Kana na from tawlino kari na inspire daw no habdi congress hanggang do da mana ngang sing dai la chu tamalaga thabang thang thangani nungai rakani ka haibagi dam do mata phangriba matam amani matam du daga mengi thabak tawba purpose idai dai tiba matam amani akan koki matam ada father na kari wa khandagi no mata nipa mari masti angam bathata naraga lai tamangani na khanya mati struggle du na company mapanda lagi tamangiba tegi ai tha angam bathata kempan abo honor buda nagi ba do matu ne am nganda expert lagi na kalmo matam dai si angang oi ngai matam da ibagi kana si tanga tengeda angang oi ngai matam da akoi gi ini amana income den thaga ko kilometer ahum lap nei lera akoi gi ini manung yam nakna ba ini ama mahan bi man ka ina san pasi aman ghe uthang amaroi ai am yoker again ko ba pa mang thalu no hinaw mo ta kan ba dong na to ba sida ai khale anu bisna ki oi po again ai matung ina ga ina tin tham ba tin dong da matam ko dei ai matung de sahi manga taru mai to pa yam pi ge matam ni dai ki chalaki tin tham de ai ki chalaki karino ha ga Daiki tam ningi, daiki tam hande, daiki tam bagi school tu lagi ada di celaga. Ada apa sadana. Mungkin now me am sembadi ngamoine noi amadi sei jogera kali dung inna lo udara macam di audana tina audina tam daga lagi na udana amai tahu na wana ada si koi budoi na wana thangga tirame aduna 1979 da Bharat si leite matam du da ai masatami aduga ai gi tinna matam du da thabak pandri na padana igi yumdu mu da na wana da tarugi chinna bona ba adugi steda tin mana materam da udringai no wana pulo teramba mayam dugi thabak amta pandri matam Bharat si leite adugi nungai ta ba adi ko nadi now di lena thabak pandana ai yan bahan du ko ke college da main college da ke principal hoina dikata wi degi ai gi angaba yam badu
माको कॉलेज ओजा होना रिटायर तौरी आई नाउनी पादो सबक तौरी माइना मपान पादना मंगजरम मंगदुदी कोना लोइना फुलफिल तौरगा मपान गेम तो चाप फंगिदबा फदगी गना तो कतगंदो बादुना इना बगे एंगोंदे याम इचु चाउना पिगी इनिंग बगे वखल सिदी एंगोंदे यामना ngन ngai लाके अपना लाइक तमको मतम टेन थादा अखोय खुंगंदा क्लास 5 फाउ दनी लाइक तंबा यारी सी दुगी मतंगदी अखोय हाई स्कूल लेतबा अमा तौदबना लमदिंग फाउबा खोंना चलगा लाइक तमकी मति किलोमीटर 9 मुक्सी अखोय angang ओइने क्लास 6 तगिना लेतु फाउबची वांजिंग बाउजी खोंना चलगा लाइक तमकी मंजू सामगे वाखिबा अंगक मदुमा अंगक पेस्टगल अमनी अदुबो अखोय तोखबा नाइजना लाइक सिमदी तमगे फादरगी ड्रीम से फुलफिल तौना होनागे हाबगी डिटरमिनेशन दग्रेना अखोय गंधादगी आई थंदगी वारी नते मसे गंधादगी लाइक तंबा पुना मासे दमाइना वांगिंग लमदिंग फाउबजी चलगा लाइक तमकीबन अदुना लमाइ तमकोन तमसिदाइना क्लास 6 तगी तमकोदा 7 कारकदा इबदी याम ngalengay matamdagi irakre hoy tang gi jadi pong matamda drama matamta sanabagi drama me iyo jan ining be okal ji dialogue literature hai tare drama si daga sum khut thaba hore aduna 1960 IT class 3 ka bani kendhada adagi 1970 class 7 tamma tamsida aina nintang bada uchi kongta ko chereng ko I ai ko gi brothers na आई हेक थांनाबा इयाम्बा असिना ए नांग इदि अबालिस्टिक ओबा कंपटीशन लै थागत पिगे आदा माने थागत वर्क स्किल लाइना थागि लिटरेचर gi ग्रुप अमा लाइरमनि अदुना अबालिस्टिक सिनबदि वांगिंग छिलगा अबालिस्टिक ओइना छिनबा अदा पास पारे खोले हायना मना मकुन अदिगे ता सुबिरे मदुना आइगे आहान याम एनकरेजिंग ओइबा इवेंट माने इबगिदा मदुदगी Pembiasanya tambah lagi dia magazine di sana form na ay article yang contribute tahu wari macam itu mama macam kerjaan itu main tahu berang di competition dia awal yang itu tahu ay di debate kerjaan tiba apa tu bagi literary co-curricular activity yang tahu ya orang oh na kain pa isa itu competition tu yok sekali macam itu tu lang apa macam mau ina tahu le ya mau lagi di main sum tauraga magazine do kong padagi laake aduna aina kala academy na matam ama da huditi ga gitre madu publication subsidy kaga bibirani adai agat le ahan bada egi apa tahu yana work ini have serenity agat pun tanda patani yang kai phange kami yang kerja manga tempi adu warga tanah kali adu kami itu jadi dari sipong jadi masih ada soal kali unai kampung kali ada soal subsidi grant soal kami adu karena lupa tahu amu kami jadi wari macam ni dari aigi ahan benung siba si malkas si aina mai pa dunia aina aigi ahan benung siba aina kagari si adu mutagale wari macam itu subsidi si kami macam tu lupa capai kami jadi ai wari kau bawa wari macam ni itu macam sedang mutagale adu si kami ai mutagale tu kubingi agak kami adu mana lari mari si sekolah akademi di subsidi itu jadi mana hangga tu mana dungkan je ada dari bahawa ai si macam tu dia tambah macam ni naik dia tambah anu ai hamba dramatic literature da pangara kasi ahan ba radio play si ita tu sige da makni 1984 New York day ke art na wali si ande ta si mane sidai ka ai na tu le idu jaringa da ko ni mana ai ma nan de ni na na ku pa mala e na ta original guitar da ma ai di khang de na kara di no ta ngon de tu pa ha kana ai du war mo ya Panggilan diban ay lang tawga yang takna ba drama ma ay madu hai abagi ini tu sendiri tulis sendiri lagi tulis itu kerja radio dat ay taki ada lagi pelu orang
Kami tayo na ulit sa ulit sila kaya kaya ito din kaya ito na nga rin sila communication sa tabi sila. May tayo na na IT. Ito naman ang nga ba sa le. Kamo hindi kumana na rin, kamo hindi kumana. Ibu mo kontek ang soy sana soy daw gada bani ito kontek ko soy daw na ba na ay kamo hindi kumana kan dito ka kongri. Ito na kenhabaw du karay na ay kilak ni pabayo matamda. Kaya yang wali wang di dia mesti kita yang anak kita bini hanya tahu kan betul kita anak kita nak ni ai nak kerana una bala pergi game terus bini kontekstus terus manggi play itu macam tu dia cuma guru berjaya bina assistant producer oi dia nak ada pahal bani nak ada ai nak play sih kapan badagi ai khangam dah nak ada mu pahali nak ada hamno ada dia jadi dia maga wari ke sare aduna kamu itu kemana habis dah kan pesi nung siman na ni ka kaman do na ina dun kun mabani hada kamu itu bangku bi ya sih oh daya banta ko ba kota amagi kunggangi punti apa kunggangi punti reflection ana daya banta ke kamu itu kemana sabi na jiban na kata masa amani ramana bog masa ama panging ada angang tinggal ni baik kambing berpoti dekat untuk kita tahun dah. Dan mana ofisnya ada kerja. Ani bisnes ngathong kami tambah aja. Setelah ini nganu sih. Ayo masih dikasih di solo bani ada. Ini semati do, abok semati do. Ngayo dari me masuk lupa di benda para kaniana. Dah kayak anu ada lupa kuni macam itu lupa kuni. Kalau ni ada lupa kuni anda udah ini mungkin na. Aina dari kaniana. Di banda pagar padino tang kaza bada sabe de kaza ba kun du pa kun film maga sa do na film dik da wi na dik ma ga bi tasal ma tauba ada du sa da ko i da na tauba ni mo na ai na du pa kun de film mo du mo to da ni yo gini ko sa da ko i da ba ka ni ta na tauba ada di jang dai da na dai ye kai gina ta ka ko ai gidan di kitam tin biru ga na adu gi episode ni da ma na tin bala mabuk ni daku macam di banduna ucan merada tauraga pak mati pakai ba madalai pare ramne jadi di asbai jangan kami di benda pagarat ni ada ni mungai mandana yang kami nage na ini mungkin na ba di pona di bandi mana no mai ni ba thok pada ramai to no yeng betali jadi magon maci ada mabuk na why macam nak kaitu kita kita angkat dalam yang lain celari kami saksi ada beto benar ada angang kinarak pun mulai kita angang si ay kaningi paris ani undang kami ang selama tete ang ay bandan pangge kaitu pada benar tu yang ada nakisna extra dinda ahlam na tulis karaga teman-teman na yaga na agama na macam kita mau sambil macam tanah harga tapi kalau ngambil na terus kena pikiro na hari ini dan sama ni kalau ni entah bagi macam tiga gitu difference tu lah tapi ki karena ini minta yang mengambil dari kita bagi wari ni tak ada tamu itu mana ya menuju nak koki ada sih film tu nanti tamu na oh dibanding itu pun kita maksud masih cicu film mana ni ai film itu kamu untuk pergi ada macam nang film skrip untuk film junam dia atau lagi ahan dah film nanggi oh ada lagi macam kita mana quarter ko tinggal mama yaw na tahu dia kan tahu macam macam PG yang di sisi sudah jadi ini sisi cuma Roma juga Roma ga kamu bomba dalam jatuh juga pare ada lagi di kamu nak tahu ina ini betul-betul interest tahu lagi ada eminent apa lagi artis sih ini sekarang lagi ada lagi plan cuma ada macam dah kamu beda juga kena le orang lebawa kanda kamu beda juga kamu joy cuma si seperti juga kumbani ada lagi sanskar kemarin kita kamu joy cuma isai mada lagi kita bagi kan ini mama kita isaban yawa jadi kena macam ni pagina ni cakap sebenarnya apa mama pun ada kita pun macam dah mandingan macam itu maka ini cuma istilah itu yang tahu di macam ni cuma
ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯃꯌꯨꯛꯀꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯁꯨꯝ ꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯂꯦꯃꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯔꯣꯝꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯨꯞꯆꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯨꯖꯤꯟꯗꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯃꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯪꯅꯅꯕꯅ ꯏꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯅꯪ ꯁꯟꯗꯦꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯏꯕ ꯂꯦꯞꯈꯣ ꯅꯪ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯦꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯤ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯊꯥꯡꯖ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯡꯖ 6 ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯄꯤꯁꯣꯠ 4-5 ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯇꯩꯗꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯖꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯅꯪꯅꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯃꯇ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗ ꯑꯌꯨꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ 5 ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯔꯤꯍꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯔꯛꯇꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯣꯉꯥꯝꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯔꯛꯇꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯊꯣꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯥꯡꯕꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯁꯪꯒꯠꯄꯗ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯣꯡꯗꯝꯕ ꯅꯪꯕꯨ ꯁꯤꯃꯥꯁꯨ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝꯕꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜꯁꯤ ꯀꯨꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯁꯪꯒꯠꯄꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯩ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏ ꯆꯍꯤ 5 ꯊꯪꯅꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯛꯀꯤ ꯃꯣꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯅ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ MIL ꯁꯦꯔꯤꯁꯅꯤ MIL ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯀꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯥꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯤꯅꯦꯟꯠ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯁꯤꯗꯤ ꯍꯤꯟदी ꯂꯤꯇꯔꯦꯆर नते संस्कृत लिटरेचर नते इंडियन लिटरेचर दी भारत लेबा लोन पुनमकी शेड्यूल लैंग्वेज मयाम सिकी लिटरेचर नि अदना हिजम इराबोट एज ए मेकर ऑफ इंडियन लिटरेचर अखोगिदा कवि चौबगी इखे से अखोना सम खनबदा तारा भोगी मनुंग लेरमगनि खल याम इद्री हरिबा बेंगोल लिस्टिंग अनि मुगिरमनी बेंगोल कई नमा रो मिराबा रो देगी प्रेमचंद जगत पुंबा पृथ्वी भारत पुंबगी माई माई कनोसी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड ना तौगे इहले तो इमा सी बिनोदिनी की इग्रबरा इग्रमाने खाइदेम प्रमोदिनी की माइन तौना लेखिदबसे ओजादि लबी शास्त्री उद्री बाबू मिनकेतन की उद्री इबे यारबने खुदा क्रिटिकल माइंड सिंसी इबंगंबसी yang watpasi nate masi makana lokate masi bakse kuma kada lokara ningi na hijami rabo kiti yang punya taara yang besar ayanda matam to ram kumar na regional secretary or ni Kolkata gi tuna tegi no iski aduna doctor singlang hijami rabo kiti try to gera na am ready hai ne maram di ram to lahu dagadi adu mang do ba kanam to attempt to do adu maina adu mai monograph ma English da izagi adagi translation da ina thaba yaba haiba tare ai punsigi madudi ojadi lakantagi Sahityā Akademi award winning books it's a project masi English ai translate tau haidana hai ai am haraugi marandi modern literature ki thara figure oi ngariba ojadi mafam daina tran de dikat poina ai hona ta gaya na ai tawbani kam munchibina tawraga ai madudi congress Sahityā Akademi ne pombi bani it's a in English adagi English ta matam da kabi kana hoigi thomu namu hai tare matam amada social play social novel je yang wa lami oya manipuri literature da romantic novel oina madhavi ji kamal na ihana na 1930 da ponge matam da historical novel ji kabi chaubna prakon chaubna ire madidagi social play da zahiraji ire lu matang tarak pada hobal lagi Litan Thembram Singana Ahanamana Jat on the Jat on the Jat on the Pani Aduna Madu English translate
tausi haidana kaktingdagi oja gandharna kanna ainda ma nam khara tau haidana ainda pung thawat ba khotpa tawdagi madum English translate tawi Obalgi Manipur Sahitya Samiti kawi mai Manipuri haide Manipur Sahitya Samiti kawi sawangi apa Manipur ini ada moina atuma konbigi kanano ma konsi isla mi ka tore ada main tahu dah mata ai si mai dang no da singju tare ai si mayam pangpong pongba aina pongdaba haibasi novel khatang ngai re hujik phauda taidi translation so aduga editorial work yam leiki state kala academy ki journal ki chai taruk tare ai editor oi ada editorial work madugi editor ki yamna thabak kai contribution yam phajana chauna leikre article thiba edit tawba khotpa mayam ki seba mai tawda sum hojik phauji leiri jai college principal ne na tawdana chamara nga mara oilari kadagi pandemic ne lakpasida kana khut thab sungam de koi koi dana play amaka no manumidang ana amaka punchi ju yasang e amata ige naina iraga thajangi ada pandemic sina mara moina recording tawba yadar leire artist singi mafamda script tu yen thokre ana hai yam phajaba di approval ka chamana re adma hanagi ai writer singda marang marta chance piba kanoni nungai ba paune ado moi pandemic ki kanosi ka dang ga gathering si ara ga di artist ka uraga recording low pi rani na hai no manubita yam lo ya da ado ada kainune marak sida ozagi sound ji amna ai gi sidara sound pi ja sound ta da bro da haibio ozagi punsida khogi influence tawgi ba haidara oza da influence tawbi ki ba oza gumba oza na yam nuksi ji ba ai ba influence tawki ba oza ai ba mangnatra so adugumba gumba labi bra haiba ozagi punsida yam na sauna oza da ai ba i bagi lamsida haidi ngasai oza ya kaino hai oza indang ma hoi radio gi do natabida atopa oza na yam na pamjagi ba haitare ozagi pamjagi ba moi ai basi pamdei natraga moi smai to basi pamdei haina influence to ko da influence tung to ba adu ma writer ga manipuri writers in the oda lei bi hi bro da lei manipuri writer da khoi yam nganna ise jingna masi pau haidana ise jing ma pung na kungang dadi nupi jing ji lai tam da bani na ise jing jina simata pau kana moi gi city bau ba pale ko je adagi Labangalata adagi masima yam pahale adagi Bengal ki Devadas sima yam pai Madhavi sima yam na pahalaki sina so dong khara influence tawgi matam da akona di textbook ta sang da basing outbook na haya da hanjing na so outbook pai na so saibi outbook as moi kain da khangpon de kai no se du parikha da thabada question hangoi do ba Larik pai adu tawi haidana am sebiba yam kara encourage tawge adu details pam basidi influence ni aduga kharsu instinctive oiba pot kharsu yaw bachani maramdi kara sensitive oiba laita lari gi samesya adegi awana kara ubata am nungai taba de khungangi angang sing laik tambagi samesya kamai tawni oja su leite de paisa su leite upai su leite tangjabam leitabagi kano mayam si madugi struggle mayam du urakpada ne mapungana influence taw place aduna igi kui yambada leitalari gi samasya oja kunja mohon dawna haitare leitarara gi ilisam gi mahau dawna ara sum mamita ba ngangi adagi nga phabagi karigi sinpham adugumbagi khara sum mamitare aduga ona budi aina pamjaba writer si aina details su khalle adagi adutati ko jadiam college da tamakpa matam du tati exposure je phajana lere
English literature ki kari mayam Shakespeare hoy kari mayam John Keats romantic poet classical poets adu wadan sum to da dum isam samna gre adu di thawai yaw baga khangning baga moi gi sareng na ngauja baga ma ko gi novel la ngauja baga novel laina khadigi English ki da ngauja badi Thomas Hardy ni Hardy ki novel si dai pakap ta kape adagi aina PhD tawriba novelist pudi D.S. Lawrence ni Hardy ji amna pamjaba ai bani D.S. Lawrence ami oi bagi mari sida yausan ba moina ibisi adana psychological aspect dana aina laukalaga ai PhD thesis tawri ai PhD thesis su kanana akan sana Delhi gi publishing house na khong matungda Delhi gi publishing house amana mu chem thare moi amu phongjage masi dari si ure akhoi phongjage ai gi dia kan sana phong bani Ruby publishing house haiba ko magisna adu di kamai tawni haina adu moi digi copyright ki problem lai roi copyright problem lai ni adu moi da gi preview hayo copy kya lai ri hang moi da na hai adagi di ko na moi na mo tawrano tapiru no to pata copyright piru no na akan sana hai ko digi aina moi da pau du pire de moi na esum ba ma di ai ojana chapter tang hapchal laba title si khatang honga ba adu gadi revise edition noina adu orgadi anobulari am tong na phongjage na moina yam pam na kali da pamuri no khangde to di kano do title du so thopa amani psychology of sex haibne in the novels of D.S. Lawrence aduna Ruby publishing house na su amu phongi laris adu ba ni adedi sinpham lomda kana changchala khra ada ai simasu haijaningi madudi akona Ipan college ki principal Ipan college or principal oi bagi posam phangai je principal oi bagi posam phangai si ai ba mo oi rubana ni ai creative writing ki career se sida maram di mone APR hot pa matamda nang dari kyam khonge habisi ki score leire adudagi nang kari wangangoi kari tawri ha site academy na piba program se ko member oring da Bharat sin tungba chale adudagi luckily I 2013 da Seoul da all India gi delegation amada I overseas country chat pa phangjaki site academy sina site na maram orga haitale ada sereng pa bagi kano magi Bharat si matam da guest invitee wena loba moi chai ko digi makoi book fair sida Sion gi book fair sida lebak amam guest country wena loba matam da Bharat si ta digi koi sajada me gi dili sa mi tariat muk chali ada so mai kai dagi adra madugi ai chacha phangi ada majigi score yam phangaki bije lari mayam phangi ba English ki phangi ba adagi rabot ki lari translation ki masida yam greba mayam ji pora adagi di aina pa gi ba paper mayam phong gi ba journal na phong gi ba mayam madu enormous oiba pot mayam do aina pa hap ta option ba adagi madu chalu bagi sina phanayam jumang gi adubu invitation mayam site academy gi invitation di yam phajai dana ko invitation mayam ji do aina ma compile toroga aina thagat pani API si kayam phangdoi no khangden adugo luckily amana akogi matamda isa PhD oibada natana PhD su puthokadabani haiba guide oigadabni haiba ai matamdu da PhD mari puthoe adu masu plus point oigiba adu da sum phangaki adu the credit goes to my writing career simadi se adu da ne aina principal kana haiboi da woi oina sum tawrais yam noise oda ado oda marak sida akogi comment pipirak pa mi amani dang akoi oda na su khangbi ba akoi gi ado oda sara hai oda gi vocal ji am tappe karigino o masia net ki problem so ma jai oda kidak tapi oda ate ai yamna tapna taye aina ngang da sungang le re ado aina oda na har ko jam tappa ai ti yengjege ko sound si ado balam di full da leine karigino khangde o net na nuai te borong ni oda sum kai tok biro da wa
oza kiran oza Moirangthem kiran oza khambi convener ai khangje mana wahang ama hangai what is the oza Priyobrata's opinion about new host of Young Manipuri Poets? Hi. What is oza Priyobrata's opinion about new host of Young Manipuri Poets? New host of Young Manipuri Poets. Asigi sa oza opinion namtang kongdu piyo hai na oza Kiran Kumar na thambira pai. Hoi ai gi mot pijage. Aduga laibak pabadagi hauji se online da. Site academy na sillaga Northeast prose writing and like ama pongi ada so igi article yawi hujuji ada sigi program juga kolai tori ni ko hujuji chathari ni haiji akogi taina bijay kumar wai ada de mai wareng ka du pathok tan khotok tan tawe ada ai gi sigi program ama leire ai di kainto yaw bungam jaroi ana amana lai tu di thara ge na haiba young poets sing manipur gi young poets sing si aina sum khanjabada khara critical oibana hele creative oiba aspect si khara wa le na edi phauze critical oisale haibadi kanosina intellect na mapung oina chatpa emotion ji watok ba head na mapung oina chatpa heart ji walak ba adugumbagi mawong amada ningba kaiba protest poetry adagi ningba kaibagi sigumbada yam chatpa aduga saireng dumakti not only the intellect but also emotion ko khaktana yade thamoi yawgadabani haiba ama leibanina emotion ge sarukse masida kana lyrical quality sima khara handare adudagi emotion ji thamoi ji yawdabanina sida kaidoge bu lyrical quality handare subtlety ware ana manung hanjana changage haijuma watpa aduna yam unique oiba ko easy iu ude ning bakai bagi law bagi khong bagi segumba sidaita dagi nokna bagi satire sima yam kana ire aduna masi 18th century English literature gi classical oiba mawong amada city like gi mot bagi kari gi amot pa saithaba phajaba romda changdraba aduna classical writing da reason da yam satpa aduga imagination da yam walakpa segumba gi sareng khutha ma I changchal abra na khalle ai personal kanoni ko ado yam phajana subtleties yauna I basu yaurongani aduga yamna satire ba chai ba khotpa asomda sum changjan basina samaisya da yumpham oiba sareng singse yam lasting oigande problem to solve toba matamda problem to later matamda magi value su mangba gumba ma toba aduna iba lasting oiba matam punamakta lehogada ba high literature chidi oide propaganda literature akogi popular literature da yamna changi aduga high literature sina thamoi gi oiba meoi gi oiba prithvi gi mapam kudi makta matam punamta chana ga ba words or na taromi ba kids on taromi ba oji pauda dum nungsi dan da leiba Shakespeare on taromi ba sugumba khui ji na ta hoji ta tawrisi Alexander Pope hoi Dryden hoina iramba gumba sugumba gi matam dugi samaisa matam dugi lenga madada nokna ba karemna ba sugumba da yamna changchal abra haina aigi personal kana ba view point am khaleje sara yam noise da taja bu su yam noise mayam na su yam kanan ne nai khanjai oda kainu ne kungkhang kung kabi changai no oda gi ai kungkhang kung kabi chang hai mai ta kungkhang kung kabi chang kare pada ai inak lei kungkhang kung kabi chang che asi mai tam sigi ga loina ba mai oda gi wari lari wan so ai thamjaban kungkang bakum kungkang bakum kabisang asiki oda mai tam sigi oda na thoning ni bagi maram se kungkang kum kabisang si radio gi aikoina akashbani award na lei se Sahitya Academy award ka akashbani award ka khenari si amamni animak Delhi na pibani amana All India Radio New Delhi na piba amana akoina akashbani award ki sidi competition ni sidi competition ni mayek thagat kani aduga mayek tu
manadu phangba ma kana phanga rank tu phanga matungda kona broadcast tawbani aduda humorous category sida first kakta mu lokhatpa aduga general category dana first second third lokhatpa kungkang kun si 2000 ni 2000 dani aina aduba du competition lerame ada ina humorous category da matam du daina radio da chanana thajeng ge taw matam da managi tarik si laukthorpa masidi general category di sangbe aroi mayam pothana bang haktang phagi jokai da oroi paroi da de yumpham orga sagat pa play ni adu di humorous category da ai thajal lage na thajan bane ada only madi second third like first katan localize ada ai first ta age bane kumkang kum kabi sang si kabi sangak pagi wani kabi sang basi aina ai gi samaj da samaisa ani khaktang yam kana lokhali ayamba matam da amana thakchi khasi wat pase indiscipline sima aina yamna seriously logjaba amana indolence se suning da base na suning da bagi susi isa so madu mangare mayamna angang jing si suning da ba morok tharaga nga yoga mazagi nungai rakani adudi yamna tappanina kudak kudaki nungai ba pamba suning dana sudana nungai ba haibasi sum mamita khara uhan grabanina kanam suning akta ba matam sida aina ai bada oina apply tawsilage na kabi sangaga nungai rakadabne mi chachu phangba mana su phangba adagi ijat chu phangba sidagi na kana tawba leite na yamna suning da ba da aina pukhadingina kabi ama haibasidi mana ibadu kaltana tana magi hingiba punsi aduna su meyam da tamjana pham oiba model ama oigada bani haina ina dokhatchaba aduna magi makubok si ju kabini mai marupam ju kabini kabi gi kano sida madi kabi gi pratibha du di leita bani na kabi samela ma yaw na hona matamda tawre phagi maya ma yaksale aina phagi maya mai di pisna ngang narak pagi kole koi molom leina na ba adagi dukan gi baki gi siki gi kaim ta chang dana kamai tok don ko to no tawre makubok sina kabi samelan gi president oi doni aduda chatna wanom dra yaw do ni ko to ni tawra makubok sina hingna na ba kano khara tawne tractor am lai biura tractor aduni adani masu ya da tabak si suroi dogi sumolai parai to wona kabi samelan si yaw matamda miyamna khongup langchalak na kholok na ma soe adai hale adagi wona mana magi makubong sa kolom paino nang yaro hai mai ni pinu su kolom paino hai yai hai dana dum lei ko khata loji adigi pata tharoi khuluji nga thiruji ru tharoji angang singji hingna ba tawji ji su ai yaram da baduna thaitheng du phanga matamda mana ai punchida amohana kolom paira roi nangi naning tunghalani aduna angamba thak to honaraga isa isu semna honarani ai punsi sida kolom haib da mona pai roi har ko sida mai no pisna kari chigumba phibam asida nang kolop thabe ade punsi ki kolom pai ga dabni ek de pe ngami makai sor holi makai aroi ba sor du bawa kolom pai gani ai igani an wasak pi ho na tarpa ana suffering jila kanda ai maku boxina su nang labuk se chi ne khalu adugo langon sina ne kolom ni khalu nang angta se iu se sareng nang chara hen breng ji nang chakot tabre yang ji labuk sida kan taw masida tharak pa pambi madugi mahi marong do phajaba sareng ne na khalu adugo nang mahi cha da bra mana phang dabre yang ji na lau khoi na kolon da taw adugi matam adu da maji asem kabita ji thore maji asem kabita ji thore matam du da mayamna ngaktam warani sapok ko bido cha thakchi khochi ha da cha ka chi ma thaoi ai gi kano si ngam si loisandri matang cha di ai cha thaoi loi di bawba kan ta gini ka na mana cha ka thau ya da ba atan lai si pura manghan gi ba di thabak lom da kan tar pa adu da asem kabi olak pa an mayamna su nang kolom thaba ya de adna adu maina tawro ki bagi kano ni da oroi paroi do ba hai ga kari hai ga mayam nu si bidna masigi ne dari sige kano kitang hai jagi dari khodi maki mapun si lei
Karam na han phong dagi adum utam pangre pipung kuding ta thoim ne ai bu kuding makta adagi copy siama ta lebi dana do nong ta su hanga da ba pi ro ka su pa bi da ba si na yam bani na agi kung kang kung kabi sang ji mara yam phai masi kar mai mara phai no bo masida masa aina hai jagi ba masi stage on thok pi yu hai dana ko gi playhouse ki tawriba kano me am sina tawi theater group pe am ne aduna masi rup mohol gi su lamai dong da ma festival da su bapang ko di makta masi aduga ko sida jai kudingi cherau ba kudingi cherau bu na mi kudingi sana ba kairak ba kungangam lei sidai da kairak solar artist association na solar artist association kairak na sina jai kudingi ningo chako kudingi script ba man bigadam ne na madugi pirak pa da su stage play si phanayam igi bani adagi lamai dong drama festival da su moi thoe si tamuri ba play du di lamai dong ga inang nang na mi na moina thoe adagi mana mayam script da yam phangba sum torpa adana masina yam jabda ai best script si mari mangara masida ai phanggi adudagi film su sida namgi ba lyric phongma matam da su yende mam puruskara na phangri ba mana da su like da su phangba adagi ngasagi humorous category da su radio play hoina su khonjeli la hoina su mana phangba ana masimadi mayam na kai hani am wara ba matam da ngaktang nok na ba ngaktang pothana ba masi pamak panina asi marang marta so dum radio station da thabi rei agi play asu amna igi besida hoju pau da mutat pi dri simaga sagai gi mongni haibiraga haiba play simaga di mutat pi dri marang marta thabi rei ado akon bata i ba ai amuk chatle haiba play dum marang marta thabi rei atai di ayam na mamanga gi kano tu ta tawbani na mutat kre hoji ki digital kano mayam sitati kal hoba khar di leiri China agi kungkang kung kabisangi warini. Pesi radio play ni lai ko na pong matam da su pak chok chok de pung na magi play ni na. Ade sum ma lai ko su pong ma mara ko pare masima. Mai pun si se. Lai ko su pong ade cinema wa na su nang re konjeli la wa na su kan tawre. Ade script oina ade lai ki mana su ade drama stage play wa na su mana yam na pura ke ngon da su. Masih ibu yang serius di ogi benate, mara ini igi pada isi kana igi ba, degi lak demi nong malep demi thongjen da kana igi ba, icak amanong lagi makana igi ba play itu da, igi tamu siam na sading tau giam season lagi, ada sida di ngak nong na bakal tau punina, tau ba, ada bu luar padu da, kolom painu ibe aroi ibe gi pertiba yau de, adu gumba, adu na sering goya ponte kana mana sering si ai yang mana tahu na ini pada sering juga nama ini pisi tu satu bu sering na karena pisi na kan tahu pun tahu tak apa bu cai cani di cai cani na kan tahu atau mana tahu orang bani pisi na kau nanti mana kolom tado again har pun tenda reverse tahu pada karena contradiction lah pada reverse selam lah pada ada na kolom tabi aroena mana tado again har pun tenda ni pisi tu na Nakai tado haram betul na tado kuyaro yang terlupa. Adu katani katang serius juga terlupa. Atai di agi juga orang paru itu memang katang nok na bantong tahu ngatan. Yang noya lah. Ado lah. Aku ini jadi kritisism so hendak benina Manipuri di aku ini literature sida. Aku ini past, present, future hendak lebih sida. Aku present di trend juga. Manipuri lagi present train sih matang do lagi remote matang da thambi da diam no ayuni present train si yamna pungning thawgan ngai oide hojik se ai decline am la ena khanjei yam samna haram da novel su poetry su short story su decline la ena khale monuments mayam legre monumental loiba awang bachingdon mayam legre madai sum kumtharak pa haurak padongna decadent ama oirei koisi sereng da su ai nga sa haijaki ba yama lasting oigada ba kunchigi numit thana lai ka le hoda ba sereng thamongge yamna sublime oiba yam unique oiba subtlety yam wang ba high literature haisi high literature si da
sidi ideology da yam yauroi doba high literature ada ideology da yam na mapung oi basine popular literature hai se ana nga mayam ji ki thamoi da thrill dawna na bahona ba asi na di lasting di oi roi doba som da yam na nga ki oi ba hauji hai basi pokhai rak ba hauji ki samai sa je pokhai rak ba ada ko mioi bagi timeless oi ba bhakti prem puja saita ji machu nungsi badi hawak pa ngakani nungsi ba hai badu kayam tam na thama me koi sida aduna bengal ki da oro indian sanskrit da oro kalidas ki da oro shakespeare ki english ki oro greek da oro kai da oro moi da thama me ji nungsi bagi adu ko mioi bagi mari ji ki tana tana ya da poram de dum pulle ki chi phajan thama bane matam matam ki samai sat base tor ga su adu ko bagi wafam ji sunan ta ba ko gi ti Ito COVID ki seriyang ngakta kaya nga siya lagpa ama tau ba. Adi COVID sidi passing phenomenon ni. Sida ida isu mo raga dum maduna kolom mayam sa ating tau ba maduda dari mayam mo pong bakot pa mayam se. Sina ay koy gi saite ki koy rin si yam sanga do mande. Aduna yam na in-depth laiba novel mayam drama adagi sereng mayam ma ibang amba mayam lay khoda yamna manipur si aikoi jati si yamna creative boy aduga critical oi badi khara wali aduna ne ina ngasai asar na hang bada sum criticism da su khara kan taw akoi da pukhat piningai se mithana ba hita ba haitare akoi si pukhat pinaba me si yamna wat ba creative boy banina sereng ji yam phongi wari masa yam phongi novel matung inarai asimaina chum phongi si makoi puthona ba like to review to ba naina bagi dai lairi ba khongchat si naina bagi asum basidi yam wat banina ina su marung pang yam hai bani critical writing se ai ko yam wale critical mind se ai ko da leita banate dubu kaitang paraga creative boy ga di critical su oi bi ai critical oiba mi amana creative oini habidi leite creative oiba mi amana critical oibadi irai lai critical na kaya na khanjal uraga kaya na paraga naina raga isa da develop to hon ba culture to wi aba port amani aduga creative oiba mi amana critical oiba yai critical oiba mi amana creative adum oini habidi leite adi critic amana kabizu oini habidi leite kabi amana critic over the Kudamana, Mayam Toka, TS Elite couldn't be beaten. TS Elite, Apollo, Nobel Prize Pangimi, Maggie, Kanosida, Direxida. Adu sharing later, Ma Kadosi Pange, Nobel Prize Pange, Aduga, Ma critic amount is young power, pretty bit of critic amount is power. The colorist critic amount of power, what's critic amount of power. Aduga critic oriba Dr. Johnson moji kabi oibadi yadeba critic oibase aduga kabi puna makti critic oiba laiba kitang nainaraba kitang paraba adu critical oibadu di araiba pone kitang khandaraga ne dum ithokpa ngame maram di kabi du di magi expression leire expression ne ba mapungena expression du leiraga di manung changchan bazu mangame heart of the matter je the manung changchan baharaga aina agi writing da focus tawning badi as a playwright ai am phachaba wari thi de wari am phachaba si thi ba arai ba poni ai wari da amna matam lowdana pungama ka gi sanaga ba pe da wari ama ga ko mi am ga ko de oida ba aina pa mi si thamoi thin gai ba haitare thamoi manung changba samai sa sing issue sing je sida cutting guy kadamana ai ise hai ba play sida aina tawsi machin mopani pachina thabak phange mache sina phangre da mama duna thabak phangbamga thabak phangdabamga macha ani chigi makta le ba dai ka mi si samjana na bkhona ba da macha ni pa du lan banate ma je tolo macha duna yo ma chana ba khona jarpani da mache du su macha sing du khitang tingkat piu hai bani adu yarak ta ba ibung ong ta ti tengbang ne ibung ong ta ti tengbang angang si dai tamba thorok pa tare ne ise su nang dona tabok phangpa icham tangcheng ke tawni ne ise bong ta kalune ai ngamoi ise yum chaji mi dona ibu kar thok ba chung chen ba
Angtadi pangu ngamoy chen ba ko na di masya si kanbang amaro daw ba pibam amada lae laina su kanbang ro amaro daw laina machu nare ju kang ko da masya si mateng tiba mo pasin mateng pangla ba ada matam du na masya na lauroi mo pa na lobi da ba de su amuk taglak pa ai lauroi lau da ba de lauroi dong chen ba si mai na machin mo pa gi wari sta ina beso na wari ai yam luba an macha am episodic oiba macha mareng mayam to budoi pam de maram di single effect to aina pina ba khona ba kai gumba isu mada aiga kanoga warauna giba saretka akhoni warauna reng khalasi marup mapang waina aduda changba adu khakta da changba adagi asagi misunderstanding amadagi warauna giba maduna maram mo dana mitapi tanaraga nung sinana kona ba duwa de listening asagi misunderstanding puna magton oy na mag khangna kanda adu kum bagi kana si akoi sida yam lay ungkang da su lay am da su lay me bagi mari adana ajiki model literature di isolation amasung human relationship asida focus ta wadam ni hai ba ma apawa kana ma prophet am na hai ajiki literature di me bagi mayam puna lay miner ga su sense of isolation ama ai tom tabi chai theng mambi chi phangabani ko pasai am pai ga su nai tom tabi chena phangabani me bigi mari si kaino ma hamchat na rabani aduna human relationship hai bisiga isolation hai bisiga loneliness si ga da focus bi ga da ni hai adu ai khoi gi da critical mind yamna laibani maramdi kabi singsi critical oina oiba mai pa abani adu da kan sangjan da ba and creative works da yamana sum sangjale aduga aikoina khandaga da badi timeless oiba ideology yam yaudaba mioi bagi humanism nungsi bada karida kodamena pandemic ki awa basida prithvi obi samaisani ai khaki ai imungi lila irubai mohta ai gi samaj gi lila irubai ta mioi ba puna mangna mapang pudi makta matam puna makta ta ba yaba kodamena lan masi da thoi loisanare negotiate tawe adu aftermath mayam land gi matung da pen da mayam tawri prithvi ji semba loidriba daibak mayam madawna hoji pawta nusina jiba na saita gi chen sidi nusiba haiba adegi kalak mi hoba haiba adegi nusina ta ba haiba lab har di head hare lab head thin jima literature adum yarabani hero am yarle belen am yarani nusina ta ba yekai thinga sigi mayam si anti social mayam gi adegi socialize tawna khona ba humanize tawna khona bagi sidai dai koina sum punjan ba adana maduda anti social oi basing aduda machak pri badawna sum I bagi mota humanize tawba ya ba ase maramdi samaj sida lei besi khara amadi ekai thingai bada pamjabani khara amana punjan na ba I thoi ba I du khakna na bada hona bani adana aikoi ai besing di apawaromda purakpa somdani marna good literature drives bad literature out of circulation hazida ba scientist di matamna adum intoki gani ada leho godori posi kudamana Dr. Kamal gi Dr. Zahera gi tawriba kawum da ba khambato bi serengi tawriba mayam da kawum da ba pot khara sidi adum leho gani hai akoi da publication sa achuki mate publication ya boom mama ko thoi bani chauna adorsu di saite gi lai ko na di khachi khaktani le hudai masima ko writer sina khanbi bitare paisa ju tingi ma ju tingi matam changna iri che writer ama oirage hairaga di aikoi su adu yowna na changjan bani lai si toina pongchungam de I badi masai aikoi gi manawi digi tamo Moirangthem inau moiji le cham gi mathakta I da bani moiji dagi kwai na phonggi basi manau bina helibra jisi tomra sima yam phonggi bagi kana se exponent haitare drama gi dang tadi moichi pioneer ni adu yam phonggi aduna aikoi gi writer singna writing haibasi profession oina tauba ngamdragasu china maram odna hingani haibadu ngamdragasu aigi punsida as a writer I immortalize tawna ba honage I gi mingi sima thamna ba honage mioi bada I gi message
ꯃꯥꯡꯗꯅꯕ ꯂꯦꯡꯗꯅꯕ ꯊꯝꯍꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯅꯤꯡꯕ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯦꯟꯈꯠꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯃꯩꯆꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅ ꯌꯥꯕꯖꯥꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝꯅ ꯖꯁꯅꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯖꯁꯁꯤ ꯇꯥꯏꯝꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝꯅ ꯗ ꯇꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯏꯝꯅ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯩ ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯕ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯊꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯀꯤꯔꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯧ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯔꯟꯖꯟ ꯍꯧꯔꯪꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯑꯖꯤꯠ ꯑꯉꯣꯝ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠ ꯑꯉꯣꯝ ꯁꯅꯁꯝ ꯖꯤꯇꯦꯟ ꯑꯉꯧꯕ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯂꯟꯗꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯥꯛꯄꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯅꯤꯟ ꯃꯟꯖꯤꯇꯥ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯇꯣꯟ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯦꯟ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯏꯁꯪꯀꯔ ꯍꯩꯁ꯭ꯔꯥꯝ ꯔꯣꯃꯤꯂꯥ ꯔꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯕ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕ꯭ꯔꯇꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ